Kadikit danereng balang okasyon kaya Pampanga ring mga nyaman na pamangan. All year round, mababating imiyayaliwang kaluto. Kalupa na namo pa Pasko nung kapilan mi susumangit na ring maglutong bibingka, puto bumbong, tsokolating batirul at aliwa pa. Pangaras na naman ng kauran, maralas tamong manapagsampelot, lelot balatong, lelot mais, ang pong miyayaliwang ulam amikisabo. At uling dakalaring mangiling patse Maneldo Holy Week at tutod mo naman patse summer season ng Kadeldo, meatless meals in pantunan daring kaya katamong kabalen. Anya naman may daw niya King Robinson Star Mills Pampanga niyang Miyerkules March 20 ing kurang-kurangan Kadeldo 2024. Inorganisa na itining kusinero at kusinerang Kapampangan kaya ba yung Federation for Lingap Kapampangan Incorporated. In sinabi ta kasing kalyaldo, wapin ita yung awsan tamong malayaldo o yung awsan tamong Holy Week. So ngeni, metong kareng gagawa na ning kakatamong kusinero at kusinerang Kapampangan, wapin itang kurang-kurangan kalyaldo nung nuka rin makapalubya ing ligligang pamagluto king panahon na ning Kwaresma. At kaya pinita mo, bayo ya datang ing Holy Week kaya awsan tamo, ding mayalaldo, wapin ing magpisaya king palaspas. So gawa tayong ngini ing kaya katamong kurang-kurangan kalyaldo. Agpangking mamuntukan king aguman ay Ray Arsiga, may bait yung ligligan paulin na ng ilig tamo kay pamagluto. At king pamikatago na ini, ay la professional chefs doon ay estudyante na ring binida. So atin tamong kurang-kurangan na pampiyalungan na magluto-lutoan na ding anak. So ngini, uling metong yang metong yang memory para kareng kayanakan. Kaya niya may bait itang kaya katamong kurang-kurangan competition. Nung nuka rin, itang dating luto-lutuan, ngeni actual mo na ngening agawa na atin yan ligligan ngening pamagluto. 5 lang grupo rin tinanggap king amon at bikyabay king ligligan nung nuka rin bawal gumamit karni kalupa na antimong babi, manok, ampong baka. Many batala king Don Honorio Ventura State University Bacolor, Apalit, Santo Tomas Campus, STI College, sampung Our Lady of Fatima University din participants. Kaya ba ka rin karelang linuto yung sisig seafood, adobong kamansi, bobotong asan at aliwa pa. Kaya rin yung cook-off, inuli niya ng Davso Bacolor yung katlong galal, kabang yung Davso Apalit naman yung Meniko aking kadwang galal at grand winner naman ding estudyante ibat king Olfu. Ayan ba niya yung special coverage ng CLTV 36 king kurang-kurangan Kadeldo 2024 king March 26, 4:30 p.m. Yako pa yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.